Na wengi ambao maisha yao ilinusurika katika ujana walijua kwamba siku za ujana ni siku za kurekipere. Leo ni konkuru. Konkuru, unapata pesa, unanunua mavazi ya bei kali, na huna kazi, ungali nasoma, ungali kwa wazazi, unaishi maisha ya competition. Ule alitia kabelo ya sasa $1 na mimi ndatafuta. Alivala vazi fulani ya bei fulani, anaona tafuta. Distraction. Itafika wakati yenyewe utaikala unawaza, na zile mavazi, na zile simu, na ile elixir ulikuwa nayo havina nafasi. Tembeza miaka yako vizuri ya ujana. Kila mwaka inayopita Mungu anahesabu kama kuna kitu ambacho ungefanya cha maana cha kunusuru maisha yako ya baadaye. Na kila mwaka unayopoteza, unapoteza maisha yako kule mbele. Kuna watu waliishi kiolela katika ujana wao, wakaja kufunguliwa macho nyuma sana, leo wanaanza kulia. Ukiangalia wazazi wetu ambao mko hapa, generation zenu zote ambazo mmekomaa nazo, sio kila mtu ndio mwenye iko na hali ya maisha sasa zenye mko nazo. Kuna wengine mtakutana nao mliishi nao zamani, lakini walizoea maisha ya luxe, wakasahau kupangilia maisha yao. Leo ni walevi wakubwa. Na watu kama hao ndio wakipata deception kule mbele, anabakia tu maisha moja ya mubaya, ya ulevi, ya kutapanya mali. Wengine wamekuwa wamizisie mu masoko kwa sababu ya kupoteza muda. Distraction. Katika ujana kuna distraction nyingi sana ambazo zinakuja. Fikiria, unahifadhi nini kwa maisha yako ya baadaye? Wengine wamepoteza pesa zao kwa ajili ya kufukuzia wanawake. Vijana wengi wanapoteza pesa zao kwa wanawake. Juu sheria sinidharau, asione sana niko mtu wa chini, sitampatiaka chini ya $2. Unapata kazi yako, kuliko ile kazi uitumikie vizuri, uko nahesabia tu bashiri wenye uko nabo deja ku TikTok, bashiri wenye uko nabo deja mu makonte WhatsApp na vingine. Sitampatiaka chini ya $100 juu asinidharau. Fanya tu hivyo vizuri. Mungu anakupa, wewe unatapanya. Na kila pesa inayotapanywa yenye haitarudisha faida ni laana. Uko na jilaani baraka zako zote, uko namwambia Mungu, mimi sitaki. Ninapenda nifanye nini? Itapanye hovyo. Kutafika siku utatafuta hata wakukupa $10, unamkosa. Ndio wakati utakaa unaanza piga mahesabu, na wale wasichana wote ambao uliwagawia pesa zao, hakuna mwenye atakusikiliaka hata huruma akuletee $5. Hakuna. Kuliko kukusikilia huruma watakucheka na kusema ona hiki akikuyuaka venye kilikuwa ndani. Fikiria vizuri, ukomboe muda wako. Una wakati mchache wa kukaa duniani, tumia wakati wako vizuri.